गोय आदिवासी कल्याण संचालनालयान उटाच्या जोड पालवान 25 मे 2023 दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनात 12वो प्रेरणा दीस घडोवन हाडपाचे आसात। ही कार्यावळ सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातली। जावंडरांनी पत्रकार परिशदेत ते विशींची माहिती दिली। गोय आदिवासी कल्याण संचालनालय सर्गेस्त मंगेश गांवकार आनी सर्गेस्त दिलीप वेळीप हांचे यादीन दर वर्सा 25 मे दिसा प्रेरणा दिन मनयतात। दर वर्सा प्रमाण शिक्षण, सामाजिक, शेती आनी खेळां मळार बरो वावर करपी अनुसूचित जमातीच्या 4 व्यक्तींक प्रमाणपत्र, मोमेंटो आनी दरेकी 1 लाख रुपया रोख भेटयतले। 25 मे 2011 ह्या दिसा बाळ्ळे आंदोलन जाल्ले त्या वेळार स्वर्गीय मंगेश आणि दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जाल्ले आसा। उटा ह्या संघटनेन आपल्या अधिकारा खातीर ज्या घटनेनुसार जे अधिकार आसात त्या मेळोवपा खातीर वेगवेगळे आंदोलन केल्ले, विधानसभेचे मोर्चा काडलो आनी शेवटचो पर्याय म्हणून जेन्ना बाळ्ळे हांगा आंदोलन आसलें त्या वेळार हें जे विपरीत जे घडलां तें घडपा नाका आसलें आनी ह्या आंदोलनांतल्यान जे आमचे 2 संघटनेचे सुपुत्र युवक मारले गेले आणि त्यांच्या आठवणी खातीर त्यांच्या स्मरणार्थ 25 मे 2012 आझाद मैदानाचेर आमी पयलो प्रेरणा दीस पाळत आयिल्लो आसात आनी अंदूचो प्रेरणा दीस आसा हो 12वो प्रेरणा दीस आसा। आमी सरकाराचें अभिनंदन करतात। प्रेरणा दीस हो आमी दर वर्सा करताले, पण ताका 2017 त्या वेळचे गोविंद गावडे, श्री गोविंद गावडे हे ट्रायबल मिनिस्टर जाले नंतर हो दीस जॉयंटली ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि आमची संघटना उटा संघटना यांचे मार्फत हो आयोजित करतात। त्याबद्दल सरकारचे त्या वेळचे आणि आताचे सरकार जे आसात त्या सरकाराचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हेजे आमी अभिनंदन करतात। The function will be attended by the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Sri Govind Gowde, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Sri Ganesh Gaonkar, MLA, Savade Constituency, Sri Deepak Karmalkar, Chairperson, Goa Commission for SC and ST, Sri Vasudev Gaonkar, Chairman of Goa State Scheduled Tribe Finance and Development Corporation, Sri Prakash Shwedi, President of UTA. The department takes this opportunity to felicitate 4 scheduled tribe persons for their outstanding performance in the field of education, social, agriculture and sports, named as Adivasi Pragnavant Puraskar in the form of certificate, memento, shawl, Srifal and cash amount of ₹1 lakh each. The tribal department has gone ahead with one of the project which will be launched on 25th May at the hand of Chief Minister. We are in association with IDFC Bank, IDFC First Bank and the Department of Tribal Welfare. We have launched this project, a pilot project called CBDC, that is Central Bank Digital Currency. This is the first state in the India to launch this project, wherein the money will be transferred in the wallet of a student, because we are having the scholarship students. So the money will be transferred in the wallet of a student and that money can be utilized by the student as and when he wants. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर।